Análisis y opinión, entrevista, pa' informar, tópico, entrevista, objetividad, danos mi show y nos entrevista, política, farándula, actualidad, una nueva confianza. Bom, Sunan conta a missão de câmera, será? Me padaria mudar aqui, padaria me padaria inventar mudar que não está riba. Então, para nós na vista de pafo, nós sai for dia 10 vai, caminho com nós tem aqui bisa cash money cabe. Bota mirando por se bota vindo ainda, ou se bota bini, telefone, tramta for aqui delante, tramta para dimana na mani. Tem McDonald's no caminho, mas só preciso não me dar como explicar aqui na frente. O McDonald's que manda na hora botar banda 10 vai, esse é afslag, botar ba, botar top oficina de IND, etc, etc. Ibana na botaia. De comfort zone, esse é o edifício que nós temos. Nós temos de 5 etages, 5 pisos. Quando você sai for the left, bota aqui também, ordem na bomba do base. Então, botar a entrada caminho. Não estou ubicado. Essa aqui é da comfort zone. Essa aqui é da comfort zone. Aqui na botar nós na de 5 pisos. Se na bomba estrada assim aqui, então me trabalhando para dentro. Me trabalhando para dentro, rato assim aqui para nós na minha. Hello. Já, pena. Não visto aqui. Nos comerciantes na tour, tá basic, nos comerciantes na tour, já tá vendendo, nos comerciantes não tá movendo que tem. Então nós temos um baby também, ok? Nós temos um baby também que não tá comendo uma fiducia, mas só aqui. É cara que tá conheci. O Shalil kanda. Olha lá para tumba. Olha bem negócio vai também. Olha bem negócio vai também. Atrobe. Ok, mas Shalil mas temo que si Shalil também tem isso não bota mirando conheci que a Easy Light também está vendendo nesse momento não aqui me lembra que você mira que se aqui que cultura está é local não botar aí mira aqui dentro diferentes stand também de coisa para caber nós temos hasta stand de kickboxing is dit Cortez boxing is het kickboxing normaal boksen. Oké, en geef ons een beetje informatie hierover. Wat houdt het precies in? Tot en met onbeperkt. Oké. Maar we hebben dus kindertjes Ja. tot en met 12 jaar. Mhm. En daarboven teenagers en daarboven volwassenen en dames. En waar geven jullie les precies? Hier beneden. Oké, en u bent de instructeur, of jullie beiden? Ik ben de hoofdtrainer. Hoofdtrainer, oké. 4 trainers. Oké. Oké, dat is interessant. En mensen kunnen zich melden via jullie website. cortezboxingsenang.nl Aqui na montanha máxima no chão. Oh ja, .com. Busca aí por .com. Of tenminste Google, dan vind je het makkelijker. Cortez Boxing. Ja? Oké. Proefles is gratis. Oké, dat is belangrijk voor de mensen. Boxcoaching. Personal training is voor een trainer, 1 op 1. Ja? Boxcoaching is als je mentaal moeilijk hebt. Dus Ja. in je leven. Ja. Dus, het kan gewicht zijn, het kan van alles zijn. Blokkades losmaken. Blokkades in je hoofd, mentaal. Ja. En dan help ik je eruit om eerst te kijken wat mentaal weer het probleem is. En dan vanuit de mentaal gaan we voor sporten. Oké. Op die manier. Dus, ik heb vrouwengroepen ook apart. Ja. Die zijn er ook apart. Teenagers apart. Die zijn van 13 tot 21. Jongens, kinderen van 4 tot 12. Dus alles is mogelijk. Alles is mogelijk.
Wedstrijdbox hebben we. Wedstrijdboxen ook. Ja, want ik ben aangesloten aan de boxbond. Oké. Dus alle licenties, dus wat serieus boksen voor serieuze wedstrijden. Nou, succes. Ik hoop dat je hieruit wat klanten haalt, hè? Ik heb succes. Ja, dankjewel. Contact je pakketten lang. Ben je rustig? Zie? Oké. Nami wak een pakket eruit. Kijk op het ding. Nami wak. Die is van ons ding idee en die is niet. Zie? Ja dan? Doe chat hem binnen mooi. En toen het op de nieuwe haki afaki nang awe. Zie? Oké. Interessant hè? Snel dat wak de binnen en dan moet je een beetje wat. Aqui lá tu cerca de mara paquetes navideños. Aqui na moda mira tem ponche crema. Beste ponche crema? Beste. Die kon is de beste. Ja, zonder eieren. Lukt dat? Oké, ja, dan wil ik. Ja, ik wil het graag proeven. Deze is van pistache. Ja. Dat is Oké. Het wordt echt met pistache gemaakt. Niet Dus met toegevoegde. niet van toegevoegde smaak en zo erbij. Nee, dat doe je niet. Pistache is Oké. helemaal voorbereid. Ja. Wat is jouw reactie eigenlijk? Mag dat? Wat Ik mag? wil jouw reactie eigenlijk. Nee, Mag ik ja, dat prima. omdraaien? Ja, Nou, nu ben ik de cameravrouw. smaakt goed. Ik heb ook gewone pistachio. Ponche bedoel ik. En van koffie. Ik wil de gewone proeven en dan wil ik jou wat aan het geheim vertellen. En als die gewone goed is, ik kan beoordelen of die wel of niet goed is. En dan, terwijl het schenk ga ik je zeggen, heb je ooit van J.A.J. Sprok gehoord, die ponchecrème van Curaçao? Ja? Het is een oom van mijn moeder, die heeft dat verzonnen. Ja. De opa van mijn moeder is Jaime Sprok, die was Jaime Sprok. Ja, dus deze, als het niet goed smaakt, dan hoor je het van me. Het smaakt goed. Het is lekker, ja. Ja, het is lekker, ja. Dat is mooi. Ja. Wat heb je nog meer? Nou, ik heb hier traditionele flan. Esa kita pudding di coco. Coco En is. dat wordt de traag. Oké. Die zijn van coco's. We hebben chocoflan. Ook hier aan deze kant. Chocoflan. En stel dat iemand wil bestellen, hoe doen ze dat bij jou? Ik heb een nummer. Ik ben een beetje laat, zoals Mooie ponchecrème zie ik hier. gewone Latino, een beetje laat. Ik heb hier maar flyers gemaakt met mijn nummers erop. Mooi kitchen, oké. En dat is jouw nummer 06 343 56741. Oké. Deze flyer staat alleen vandaag hier op Ponche Krim en zo, maar Ja. ik doe ook gewoon Caribische eten. Ook. Oké. Doe je ook. We hebben 1 keer per maand hebben we gewoon Caribische eten. En waar Op de site. Rotterdam Zuid? Rotterdam Zuid. Ja, Oké. het is makkelijk te vinden. Het is gewoon daar vlakbij bij Erlandslaan. Oké. Het is heel centraal. Je kan het makkelijk vinden daar. En ook bestellingen. Meestal gooi ik mijn flyers op mijn nummer. Dus op deze nummer kan je altijd zien of ik eten heb en wat ik heb. Oké. En op het moment dat ik het ga hebben. Nou, succes vandaag. Nou, hartstikke bedankt. Dulce ba punto na una cash market data na Rijswijk, Dulce Lim Estemista, Kadel Estemista. Ito na Rijswijk na The Zone, edificio de Zone in Botania. Cash market kawe. Naga nos waki ko tiya kibanda nangi. Kosong plaka bay niya ginando? Huid, haar, Okay. para, pakabay, pavaginaal. Hier pa gezondheid, hoge bloeddruk, Ito suikerziekte. hier pa kung mango to bisa boss lubi dares po no? No, ayun na sa inglante. Kasi hindi na yun, no? Sukada, wag ko na deck sukada.
Ok, que mencionar ya pues así, porque cosas porque va a ir natural. Pasa que nada, aquí no se mira diferente cosas. Hanger, no estoy mirando. Pero cosas que no hay punto de no te dan a man. ¿Tienes hand gemaakt? Allemaal handgemaakt. Oké, dat is interessant. Sterrenbeeld. Ook zelf bedrukken toch zo. Oké, bedruktassen heb je ook hier. Oké, nou succes vandaag. En ook wat lekkernijen hier zie ik. Oké. Aquí no estoy mirando bolo y más bolo. Anto ahora aficionan a mi adal aquí na un pita salami dominicano. Está bom de aqui. Essa aqui ama comer ahora. Me gusta comer para sobre mesa. San Domingo da place to be. Aqui na Amadal coffee colombiano ahora. Diferentes produtos para café também. Mas aqui traz não. Que não está chegando ainda, mas compreender mais que traz um diferente produto de comida, de bolo. E não é que vem de Bélgica, mas compreender. Toch? Ok. O que tu vas a dizer? Sim? Bolo de chocolate. Quesillo. Ok. Johnny Cake. Massa do sucesso. Sucesso roll, sim? Casbal. Chips. Chips Coca-Cola. Ok. Nou, doosje. A mim, a put para sang pakete de os doosje que acaba olhar, ele come bom, mas invita bola também hoje. É bom. É bom. Bom, extra bawe. Então, mami já que banda não, tem stand de comida. Nanti. Nanti kipi, nanti pastete. Mami já não com moro também. Anto ku moro galinha mo comida din. Di mes nanti comida po mesa na hobby de sempre. Aqui na nanting poffertjes para nos mucho nang poranya. Cerca Helena's mini pancakes. Aqui também nós temos mais comida. Diferente pão, mas uma nota diferente salada nanti aqui na nang que mendi. É que as marcas aqui tá bom. Para que se trata coisa de comer e também outra coisa. A senhora aqui também aqui, Kiko. Blip? Perfume? Ok, que tipo de perfume tu botin? Explica nosso tigre assim. Que nós também aqui não. Eu também consegui não tornar nisso, por onde Também tá. Ok. Sim. Esse é tanto nisso que me apoio também um caminho na vida e a qualidade também dura dias um pouco. Slash dias. Então é extrato de perfumes entre 16 mililitros e 7 dentro. É bom. Ok, interessante. Una não compra perfume se acabou. What aqui na nacional? Gluten Power. Royal Access, ok. Aqui Instagram nacional caligos. Screenshot agora do subir. Instagram anto follow e para aqui que perfume na aqui exito. De mês emocional tem popcorn, tem suiker spin, anto aqui. Juice e lovers para nós muito não. Tudo muito tem juice para vai embora nos caba. Ok, bom. Tudo muito tem juice por nada a ver. Pode não tá precisando aqui não. Lá não passa bem buscando juice para não ganhar. Menina já lá sente amo. Ada aqui. Ete. Dia. Nós temos panha aqui na também. Nós temos aqui banda nang diferente produto latino também. Pode mentir kami bila aqui na hora. Conta que já lá estão. Bom dia, kabayi. Já, bem bom? E na direction aja berjelas? Ang direction na buiten verwachting. Sim. So normal botar berjelas de umadek. No, aceita algo que vamos poder exclusivo. And this kita siya compromise ya. Mas bem, ok. Ang kinagustuhan namin. Great, seguro. Anto, manhã nós temos ideia, não pode aqui nada nem ficar com lesse broma também. Pensa que tá, não? Sim, aceita de broma. Naginaw din outing. Kung ano ta kita. Gusto para por isso, pero ano ta se lubida que aí cai problema, porque é coisa possível. Ito possível, hindi moeilijk, ito possível sim. Pero hangt er vanaf também de rende que dá ele essa que tinha confiança que tá não. Ok. Isso que então de book não que nós usa.
Então, ja, maar nem best primeiro, nós qualidade boa Sim, qualidade. sim, sim. Podemos dizer que não pior não pone. Yeah, great. Qualidade less. Ok. Não, bom, nem sabe o que é mesmo. Aí cai Brahma de vende só chão, então foi de dia aí. Amigo Brahma contra amigo mas com outro. Não mande. Danke. Não está seguindo? Não é que eu nenhum natuurlijk. Oh, oké, uit verzorging. Daarmee wordt eigenlijk naar een senhor aqui te vender. Concentrar na mão. Handgemaakt, zie? Oké, je kost dan die doosje, joh, je kan ook. Kasi kita bener mes bom. Eko kita muaina, genete de ferfeta. Tremendo, bonita, nice. Papo tem um cochão assim no caso, hoje aqui chonang. Dentro desse ambre aqui, hopi nice. Nós só aqui banana diferente produtos que na manga também. Gente costa que bem com muito etc. Aqui na nossa melhor coisa de make-up. Também de postang tudo tá na casa ainda pode passar. Bini. Aqui também de diferentes produtos. Se olha que manhã o rato nem que a minha marmelada como se que é machadushi mês, machadushi mês. Essa aqui tá produto na de Aiden. Também botar aqui na Awe. Na Rijswijk. Essa aqui na Colônia. O produto de beleza. Para nuestra cara y esto es para nuestro cuerpo. Ok, La salud empieza por dentro y después son lo que queda por fuera. ok, gracias. Sim, Shonan também. Mas passou um chico você aqui. A boca na casa ainda. A senhora que você fina, você não conhece? Você fina a cidade de Cabay para o pianha. Fina de 2 mangas similares de Cabay de Ende. Também de Boston passa. Bem olhado assim aqui que nós aqui na Rijswijk então junto nós passamos dia que ela agradável desfrutar de tremendo kerstmarkt aqui na Rijswijk. Me também sai não? Guardando conta chega, mas como é que Tony Castro também tem bem que menos nós também lá para viajar mais que já também.